Nagusuhuje wakoze subscribe hano kuri Arsenal Fans Media. Ahangaha uzajya uhasanga amakuru ya Arsenal. Niba warakoze subscribe kabisa wageze ahantu hanyaho. Abantu benshi bakimara kumenya yuko deal ya Christos Zolis, uyu muhungu w'umugereki umaze kuba kabisa wakumvikana n'ikipe ya Arsenal, amaze kumvikana na Arsenal ndetse na Club Brugge zirumvikana, deal ibaye Dani na Fabrizio Romano amaze kuba yabikonfirma, aravuga ati here we go. Mureke tubanze twumve Fabrizio Romano, twumve icyo tubwira kuri uyu muhungu, noneho tuze tumuganireho birambuye. Arsenal are working on a deal to sign Bruges winger Christos Zolis. The Greek player is a target for the Gunners. Discussions are ongoing between Arsenal and Bruges and also between Arsenal and the agents of the player. It's a safe. Uyu muhungu muri match 52 yatsinzemo ibitego 22, atanga assist 29, bivuze ko yagize uruhare byibuze mu bitego 49. Uyu nguyu bamwita Christos Zolis. Uyu muhungu kabisa akaba rero ari umusore ukinira ikipe ya Club Brugge. Sizing zituvugana amaze kuba yajoininga ikipe ya Arsenal. Birateganyijwe yuko kandi biteganyijwe yuko uyu muhungu isaha iyariyo yose araza kuba yakora ikizamini cy'ubuzima. Ku munsi w'ejo araza kuba yakwerekeza hano mu gihugu cy'Ubwongereza akore ikizamini cy'ubuzima. Mwiza Christos Zolis amaze kuba rero yaba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal bidasubirwaho. Here we go. Christos Zolis ni umuhungu w'ikipe ya Arsenal the Gunners. Arsenal umuwinga mushyashya amaze kuba yayijoininga. Sizing zituvugana kandi nanone kandi amakuru ahari, Fabrizio Romano yatangaje yuko Arsenal irimo irakora kuri deal ya Morgan Rogers, irimo irabikorera inyuma y'amarido. Abandi ba David Ornstein bakavuga yuko Arsenal irimo irashaka gutanga bid mu ikipe ya Aston Villa. Nyuma y'ibiganiro byari bimaze iminsi rero biba hagati ya Arsenal na Aston Villa, Arsenal igiye gutanga bid mu ikipe ya Aston Villa kugira ngo barebe uburyo basoza deal ya Morgan Rogers. Nyuma yuko igikombe cy'isi ikipe y'Ubwongereza imaze kuba yavamo, ikipe y'igihugu y'Ubwongereza imaze kuba yavamo ikuwemo na Argentine, rero iyi deal ya Morgan Rogers imaze kuba yafata indi ntera. Arsenal kuri Morgan Rogers, Fabrizio Romano amaze kuba yabikonfirma neza yuko deal ya Bradley Barcola Arsenal imaze kuba yayisohokamo, irimo irakora kuri deal ya Morgan Rogers. Morgan Rogers akanya kariko kose nawe turaza kubona yabaye umukinnyi w'ikipe ya Arsenal the Gunners. Nkuko twagiye tubigarukaho, abantu benshi twajaga tubana ahangaha nuko Arsenal iyo ikora pre-season zayo, cyane cyane umutoza Mikel Arteta abashaka kugira ngo abakinnyi yaguze azakorane nabo pre-season. Sinzi niba murimo kumva ico kintu. Ashobora kuba wenda atababana kuri match ibanza, akongera akazabana kuri match ikurikiye. Arsenal ku itariki ya mbere ifite umukino, bivuze ko Christos Zolis uyu muhungu iyo match azayikina hatagize igihinduka, kubera yuko yamaze kuba yaba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Christos Zolis bivugwa yuko azajya yambara nimero 19 mu mugongo, n'ubundi yari isanzwe yambara uwitwa Leandro Trossard. Abandi bakagenda bavuga bati bashobora kuba bampa nimero 17 akaba ariyo nayo azajya yambara. Nimero 17 murabizi ko yambawe n'uwitwa Alexander Zinchenko. Sizing zero ntabwo ashiri mu ikipe ya Arsenal. Rero undi mukinnyi kandi nanone Arsenal irimo irakora kuri deal ya Julian Alvarez. Julian Alvarez ni deal itoroshye cyane kuba wamubona, ariko nanone ikipe ya Atletico Madrid nyuma yuko yamenye yuko uyu muhungu ashaka kuba yasohoka mu ikipe, yahise yemeza amakuru yuko usibye ikipe iri hanze y'igihugu cy'Ubwongereza ngo niyo bagurishamo uwitwa Julian Alvarez. Arsenal niyo kipe ya mbere yagaragaje yuko imwifuza, ndetse n'umutoza Mikel Arteta yizera akunda imikinire ya Julian Alvarez. Uyu muhungu munya Argentine arifuza kuba yahindura indi chapter nshyashya akava muri Atletico Madrid akaba yakwerekeza mu ikipe ya Arsenal the Gunners. Kuri miliyoni 100 z'amapaundi nizo bivugwa yuko ikipe ya Atletico Madrid yifuza kuri uyu mukinnyi, ariko ku makipe ari hanze
ya Espagne. Ni ukuvuga ngo indi kipe yose iri hanze ya Espagne barayifuza ko yatanga miliyoni 100. Noneho izi ngizo muri Espagne Barcelona, Real Madrid miliyoni 500. Ubwo rero Atletico Madrid iri willing kuba yagurisha uyu mukinnyi mu ikipe ya Arsenal, ndavuga Julian Alvarez. Arsenal kandi ntabwo turava aho ngaho, bamwita John Stones, akaba rero ari umusore wasoje amasezerano mu ikipe ya Manchester City, aka kanya ni free agent cyangwa se ushaka kumubona yamubona ku buntu. Arsenal birimo birateganywa yuko ari umusore ufite experience ndetse no ku kijyanye na bato y'igikombe cya shampiyona. John Stones arabimenyereye, Miguel Arteta arifuza kuba yamuzana akaba byibuze yamusinyisha amasezerano y'umwaka umwe cyangwa se imyaka 2 kugira ngo abe yamukoresha muri sezo itaha. Nanone kandi ntabwo bikuraho Ezri Konsa ko Arsenal imwifuza, ariko iyo ugereranyije wenda n'ibishoboka ubona ko John Stones byashoboka cyane, byanihuta kurusha ibya Ezri Konsa, kuko Ezri Konsa ni umusore kumuvana mu kipe ya Aston Villa uramwishyura amafaranga afatika, kandi nanone birumvikana kugura muri Aston Villa byaterwa nuko Morgan Rogers wamwishyuye. Morgan Rogers wamwishyuye miliyoni 100, n'ubundi Aston Villa ntabwo yakubura miliyoni 60 kuri Ezri Konsa. No kwibaza rero ngo biraza kuba byagenda bite kuri Arsenal ndetse n'ikipe ya Aston Villa kuri Ezri Konsa. Ariko John Stones amakuru ahari nuko Arsenal imwifuza cyane kandi hasi hejuru. Kara subscribe, turaza kugaruka mu kanya gato cyane, turaza kuza none turi live turebera hamwe updates ziraza kuba zihari.